U Hrvatskoj još nitko nije obolio od ospice, ali epidemija u Srbiji brine cijelo naše susjedstvo, jer tamo je oboljelo već 950 ljudi, 2 umrlo, a problem je što ogroman broj djece nije cijepljen, čak 20%. Iz Srbije bolest već stigla u Sloveniju, gdje je zabilježen i 3. slučaj zaraze. Slovenci ospice shvaćaju vrlo ozbiljno. Roditelje koji ne cijepe djecu kažnjavaju novčano i do 1000 eura. Kako se Slovenija bori protiv ospice i možemo li i mi što iz toga naučiti, istražila je Leona Šiljeg. Dobar dan. Slovenske novice. Hvala lijepo. Doviđenja. U Sloveniji je potvrđen novi slučaj ospica. Zaražena je djevojčica predškolske dobi i, kako pišu Slovenske novice, primila je samo 1 dozu cjepiva. U dnevnom tisku opet o cijepljenju i ospicama. U samo 2 tjedna 2018. zaražene su 3 osobe, odrasli muškarac i 2 djece. I dok se zna da je prvih 2 zaraženo u Srbiji i na Kosovu, sumnja se da je posljednja djevojčica zaražena u Sloveniji. Vijesti u 7 na prvom programu televiziji Slovenije. Pa koliko sam ja slovenički razumio, predškolski otrok, ospice i tako dalje. Moj otrok je cepljen i ja mislim to je najboljša zaštita za njega. Iz Nacionalnog instituta za javno zdravstvo u Ljubljani kažu, cijelu prošlu godinu imali su 7 slučajeva ospica, u 15 dana ove godine 3. Zadnjo smrt zaradi ošpic smo imeli v letu 1994-95, takrat je v Sloveniji potekala ena večja epidemija, takrat je zbolelo več kot 400 oseb in takrat smo imeli tudi zadnjo smrt zaradi ošpic. Kad su ljudi umirali, svi su se cijepili, ali kad su na to zaboravili, neki su prestali. I to ne samo u Sloveniji, nego i u susjednim zemljama. Prošle godine u Sloveniji se cijepilo 92,3% djece, a u Hrvatskoj 89%, dok je u Srbiji najniže s 81%. Od početka 2017. do 11. siječnja zabilježeno je 949 slučajeva ospica, od kojih su 2 osobe umrle. Razlog su kampanje protiv cijepljenja, ali i neznanje, tvrdi Grgić Vitek. Ljudje premalo, pa saj do prednedavnim so bili premalo seznanjeni z ošpicami oziroma kakšna je ta bolezen, kakšne so posledice te bolezni. Namreč v Sloveniji bolezni dolga leta sploh nismo videli. 10 let smo bili brez ošpic, od leta 2000 do 2010 nismo imeli nobenega primera. Zato su nove slučajeve Slovenci ozbiljno shvatili. Drugi slučaj ospica zabilježen je ovdje na pedijatrijskoj klinici u Ljubljani, ali ne kod djeteta nego kod odrasle osobe. Otac je doveo svoje dijete na pregled, a kasnije je ustanovljeno da on ima ospice, pa su zdravstveni djelatnici pozvali 250 pacijenata koji su tog dana bili u čekaonici i stavili ih u karantenu. Dio pacijenata morao je uzeti zaštitna antitijela pod nadzorom epidemiologa i infektologa. Sad nove vijesti su bile da je imao one koze, da nije imao ošpice. Danas roditelji možejo puno dobiti informacije iz interneta, z web stranice. Na kraju oni još nisu stručnjaci. Već nekoliko mjeseci Slovenci vode jaku kampanju o cijepljenju. Upozoravaju građane na posljedice bolesti, ali i na to da je cjepivo najbolja zaštita. Razmatraju i povećanje kazni koje već postoje. U Sloveniji postoji zakon o zaraznim bolestima. Ko se tog zakona ne pridržava i odluči se ne cijepiti, prijeti mu i novčana kazna. No i dalje, dan danas su te kazne izražene u tolarima. Tako kazna može biti između 10.000 do 100.000 tolara ili od 42 do 1000 eura. Sve to kako bi se do prije nekoliko godina od gotovo zaboravljene i iskorijenjene dječje bolesti zaštitili u 2018.